abana bamenye agaciro k'ifaranga n'abana bamenye ko kurera bakiri batoya, dore ko umuto muri bo afite imyaka 12, ubabonye ukabona uburyo bakina, ukabona imyitwarire yabo, ushobora kugira ngo n'ubundi bwenge budasanzwe bakoresha, gusa n'imyitozo no gukunda akazi kabo no gukunda ibyo bakora. Nyuma y'iyi filime baje kuba baherwe baba bakire, kugezaho n'amagingo n'aya ngaya bagishakishwa ngo bakine n'izindi filime nyinshi. Bamwe muri bo bagiye babigeraho, bagaragaye muri filime zitandukanye zagiye zikundwa n'abantu benshi. Gusa uyu munsi kuri Ziso Media ntabwo twashe kukubwira ibigwi bya filime bagiye bagaragaramo, twaje kugura kuri filime Stranger Things, dore ko season yayo ya 4 igihe cyo gusohoka cyayo icyegereje. Ugize amatsiko uri muribaza ngo igeze hehe, izaza ryari? Niyo mpamvu Ziso Media uyu munsi namutse nkubwire ko Stranger Things season ya 4 iri mu nzira. Nguhaye ikaze, ni Stranger Things season ya 4 turi kugarukaho muri ano masaha. Ziso Media. Mbere yuko tuva kuri season ya 4, ushobora kuba wibaza ngo season ya mbere yaje ryari? Ni mu kwezi kwa 7 2016 season ya mbere kuri Stranger Things yari igeze hanze. Ni bidasanzwe. Mu kwezi kwa 9 mu 2017 season ya 2 Netflix irayisohora. Bidatinze mu kwezi kwa 7 2019 Netflix iti ntimuzaturambirwa, nanone twigarukiye. Season ya 3 irangira iteye abantu benshi amatsiko, bati Cove Hawkins bagiye hehe? Bamwe bati ni Indiana, abandi bati ese ko ki filime izarangira ite, cyangwa se za filime ruhererekana itarangira? Bazabigira byinshi cyane kugeza irambiranye. Mbura cyangwa se bamwe mu bahanga bagize byinshi babona kuri season ya 4 mwitegurwa ya cyangwa se mwisuzumwa ryayo, bagira icyo bayitubwiraho. Nyuma yaho ndaza nkubwira igihe season ya 4 izasohokera. Ni Ziso Media. Uyu munsi turaza kwifashisha urubuga Digital Spy. Ireka tudatinze dutangiye n'amazina y'ukuri iyo abakinnyi bagaragara muri Stranger Things. Ni kuri Ziso Media. Steve Harrington, amazina y'ukuri ni Joseph David Cray, yavutse mu kwezi kwa 4 itariki 24 9/2, afite imyaka 28 y'amavuko, akaba akundana na Micah Manlole. Uwakinnye yitwa Eleven, amazina y'ukuri ni Miley Bobby Brown. Bamwe bavuga ko ashobora kuba n'umukobwa wa David Beckham. Yavutse tariki 19 z'ukwezi kwa 2 2004, akaba afite imyaka 13 y'amavuko. Miley nta mukunzi afite, gusa bivugwa ko ashobora kuba akundana na Jacob Staticius. Jonathan Byers niyo mazina yakoresheje ubwo yakinaga muri Stranger Things, gusa amazina y'ukuri ni Charlie Ross Hilton. Akaba yaravutse mu kwezi kwa 2 tariki 6 9/4, afite imyaka 23 y'amavuko. Charlie akaba akundana na Talia Diaz, uyu wakinnye ni mushiki we.
Robin Bakri. Amazina y'ukuri ni Maya Aithaman Aoki. Akaba yaravutse mu kwezi kwa karindwi itariki 8 mu 1998. Akaba afite imyaka 22 y'amavuko. Maya akaba akundana na Gus Wenner. Joyce Byers. Amazina y'ukuri ni Winona Laula. Akaba yaravutse mu kwezi kwa 9 tariki 29 7/1. Akaba afite imyaka 48 y'amavuko. Akaba akundana na Scott McKinley. Dustin Henderson. Amazina y'ukuri ni Gaetano John Matarazzo. Yavutse mu kwezi kwa 12 tariki 8 2002. Akaba afite imyaka 18 y'amavuko. Gaten akaba akundana na Lizzie Yu ndetse no muri filme Stranger Things season ya 3 akaba ari umukunzi we batweretse yari afite. Icyo bisobanuye nuko nawe umukunzi we bagaraganye muri filme nkuko na Jonathan Natalie yari umukunzi we muri filme Stranger Things season ya 3. Nancy Wheeler. Nancy amazina y'ukuri ni Natalia Daniel Dyer. Yavutse mu kwezi kwa mbere tariki 13 9/7. Akaba afite imyaka 23 y'amavuko. Natalia akaba akundana na Charlie Hilton bakinnye muri filme Stranger Things. Jim Hooper. Amazina y'ukuri ni David Kenneth Harbour. Akaba yaravutse mu kwezi kwa 4 itariki 10/5. Akaba afite imyaka 45 y'amavuko. David akaba akundana na Nalili Allen, niwe mukunzi baherukana. Gusa mbere uko akundana nawe yari ari kumwe na Alson Sudol. Lucas Nicklair. Amazina y'ukuri ni Caleb McLaughlin. Yavutse mu kwezi kwa 10 tariki 13/1. Akaba afite imyaka 19 y'amavuko. Caleb nta mukunzi afite. Billy Hargrove. Amazina y'ukuri ni Dakli Kayad Montgomery Halvey. Yavutse mu kwezi kwa 11 tariki 22/4. Akaba afite imyaka 25 y'amavuko. Dakri akaba akundana na Liv Pollock. Maxi Mayfield. Amazina y'ukuri ni Sadie Sink. Yavutse mu kwezi kwa 4 tariki 16 2002. Akaba afite imyaka 18 y'amavuko. Sadie nta mukunzi afite. Mike Weller. Amazina y'ukuri ni Finney Wolfhard. Yavutse tariki 23 z'ukwezi kwa 12 2002. Afite imyaka 17 y'amavuko. Finney nta mukunzi afite.
Karen Nuera. Amazina y'ukuri ni Kara Buono. Yavutse mu kwezi kwa gatatu tariki ya mbere 1971. Afite imyaka 49 y'amavuko. Kara yashingiwe Peter Tham, bakaba bafitanye umwana umwe. Will Byers. Amazina y'ukuri ni Noah Schnapp. Yavutse mu kwezi kwa cyenda itariki 3, 2004. Akaba afite imyaka 16 y'amavuko. Noah nta mukunzi afite. Aba bakinnyi bose waba bategereje ni Stranger Things season ya 4 turi kugarukaho Zisomitia. Nyuma yo kumenya amazina y'ukuri y'aba bakinnyi, Stranger Things season ya 4 iragera hanze ryari cyangwa se n'icyo abahanga babivugaho, ibyo nibyo tugiye kureba muri kano kanya. Gusa ndaba nakuretse kugira ngo wisuzumire neza n'icyo abahanga basobanura, n'icyo bava kuri season ya 4, n'icyo aba bana ubwo bagaragara itangazamakuru bavugaga. Ni Zisomitia. Ntujye kure, turagaruka nyuma.
Stranger Things season ya 4 nk'uko wabyiboneye izasohoka mu mwaka 2021 bitewe no ku Netflix muri iyi minsi hari film nyinshi streaminga irimo irasohora, bisobanuye ko Stranger Things yatangiye gukinwa kandi igeze kuri nategurwa 2021 irabigeze hanze. Ese uko yitegereje nawe ni kuyitegereje uri kuri Ziso Media, ntuveho udakoze subscribe. Ushaka kutwandikira kuri Gmail ni Ziso Media Official @gmail.com, kuri Twitter ni Ziso Media, kuri Instagram naho turi nka Ziso Media, no kuri Google wadusanga wanditse Ziso Media. Bifatanye ko ngukora ko byumva. Ngushime kwa kurikiza Ziso Media uyu munsi. Ziso Media nakagaruka.